Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ala sahbatihi al-kiram wa ala man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd, ahbabil kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe, nene gotoɓe, haray hande kadi hiɗen ɗo. Haray noon Incha'Allah yewtere men nden ɗo hinde yiilo faade e ɗiɗo feetoji jaaliɗi hande e ndiɗo leydi meɗen. ɗulle ko feetoji no wi'e 24 décembre e 31 décembre. haray noon yoga e ko feññinten ɗo bi awnillahi jalla wa ala ko homɓe woni ko sinci ɗeɗo feetoje 24 décembre e 31 décembre, e ko honto woni place ɓeɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala, e ko honto woni place Allah on e maɓɓe, e ko honto woni aqidaji maɓɓe ɗin e Allah subhanahu wa ta'ala, e ko honto woni aqidaji maɓɓe ɗin faade e annabaɓe maɓɓe ɓen e yimɓe maɓɓe moƴƴuɓe ɓen. haray ko adi kon taw no jeeya e ko sinci ɗiɗo laawi ɗeɗo feetoje 24 décembre e 31 décembre, ɓeɗo wi'eteɓe alyahud ɓe kuddi Allah woni e dow muɗum. si tawi noon wiyama alyahud, haray ko homɓe woni alyahud? ko wi'ete alyahud ko kala ɓen yimɓe nodditiiɓe jeyeede e fedde jokkunode annabi Musa alayhi salam, yilti ɓe sanji ko Allah cippini kon ka tawrata maɓɓe, ɓe itti ton ko ɓe faalaka nanude fi muɗum kon, ɓe watti ton ko ɓe yiɗi nande kon, ko ɓeɗo wiyete alyahud. haray noon ɓeɗo hiɓe dambi e Allah subhanahu wa ta'ala ɓiɗɗo, hiɓe yenni Allah, hiɓe wi Allah hino mari ɓiɗɗo. Allah daali wa qalatil yahudu uzairun ibnullah. Allah daali alyahudaɓe ɓen ɓe wi uzairu ko o ɓiɗɗo Allah. uzairu oɗo noon ko neɗɗo jeyanoɗo e yimɓe maɓɓe moƴƴunoɗo, kamɓe alyahudaɓe ɓen, sabu kawakeji feƴƴude hakkunde maɓɓe e makko, ɓe nodditirimo wondema ko o ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yasifun. si feƴƴi ɗon no jeeya e feddeji sincuɗi oɗo 24 e 31 décembre, ɓeɗo huɗaɓe wi'eteɓe annasara, ɓeɗo kadi hiɓe jeeya e feddeji ɓurɗi mawnude sincuɗi ko wiyete ɗo 24 e 31 décembre. ɓeɗo noon hiɓe yenni Allah, hiɓe wi'i wondema annabi Isa alayhi salam ko o ɓiɗɗo Allah. ha Allah tigi qirriti ɗum ka Qur'an. Allah daali wa qalati nasara almasihu ibnullah. annasaraɓe ɓen ɓe wi wondema almasihu mema sella o wondema ko o ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yasifun. Allahu lanɗon subhanahu wa ta'ala o jaabi ngol ɗo konngol, o tonginali Allah daali dhalika qawluhum bi afwahihim. ɗum ɗo ko konguɗi maɓɓe iwriɗi ka kundule maɓɓe, ɓe tippa e dalil hay e nokkiti wi'ugol wondema annabi Isa alayhi salam ko ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala. si feƴƴi ɓeɗo aren e fedde goo no wiye almushrikun, ɓeɗo ko yimɓe darnaynoɓe sanamuru ndum makkatal mukarrama, ɓe rewatawa ɓe ala Allah si wona ɗin. ɓen kadi hino dambi malaikaɓe Allah ɓen wondema ko ɓiɓɓe Allah. bal kamɓe sa ɓe wi
Allah kanko sa o heɓali ɓiɓɓe worɓe ko rewɓe tun o heɓi ngol non konngol ngol metti Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali fastaftihim ali rabbikal banati wa lahumul banun am khalaqna al malaikata inathan wa hum shahidun Allah daali landiɓe yo nelaɗo ene hara joomi ma si hara e misal ko heɓaynoɗo ɓiɗɗo hara kanko o suɓotono heɓugol tun ɓiɓɓe rewɓe wodana ɓe kamɓe wonɓe sifade ɓen ɓiɓɓe worɓe ka hara fewndo o tagaynoɓe malaika ɓe hari hiɓe seedi Allah tagiɓe waɗiɓe ko ɓe rewɓe Allah daali istafa albanati ala albanin hara kanko o suɓotono ɓiɓɓe rewɓe tun o hacca worɓe e misal siko heɓaynoɗo ɓiɓɓe ɗeɗo penale fawaɗe e hoore Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓeɗo woni kañum kadi ko fawi ɗeɗo e dow Allah tawi noon kamɓe mushrikuna makka en on saa'i ɗon fewndo ɓe wolata ngol konngol kamɓe si tawi goɗɗo jibinananoma boobo jiwon ko gotel e piiji dan wodanimo Allah daali wa ida bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim si goɗɗo sonna makko sowinoke ha jibini tawi ko ɓiɗɗo jiwo o humpitama wondema o jobinanama ɓiɗɗo jiwo ayya yeeso makko ngon hino sanza hingo niɓɓita himo seytina sabu konko tawi ko ɓiɗɗo jiwo woni ko heɓana tawi ɗum ɗo hino metta ɓe tawi noon si goɗɗo heɓanama ɓiɗɗo jiwo ko gotel e piiji ɗiɗi wodannomo Allah daali a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ko soit ɓawo yi ɓikkunkun o jogitokun e dow hersa kala ka o rewi ɓe wiya ndaari oɗo kañum no heɓi ɓiɗɗo debbo himo jogimo ma o siku mettitimo o wukkoya kun ka nder leydi o iroya ko ɗum Allah daali wa idal maw'udati su'ilat bi ayyi dambin qutilat musidɓe julɓe tedduɓe haray noon ko ɓeeɗo woni ko qirriti e aqidaji maɓɓe ñolɗi wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino mari ɓiɓɓe sabu ɗo wona ɓiɗɗo goto hande kadi joni noon hiɗen andi dambugol ɓiɗɗo e goɗɗo ɗum no holli yiidugol makko e goɗɗo mbalde jasere maɓɓe nden e fenugol ƴetta ɗum ɗo fawa e Allah wondema Allah no mari ɓiɗɗo ɗum no holli hiɓe faala wowlude ko ɓuri ɗum ko waɗi hiɗen andi ɓiɗɗo heɓortani nde tawno ɓe yewti ɗum ɗo ha Allah no reeni ko ɓe suti yewtugol kon Allah daali awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin Allah daali ene e misal si hara min ko ɓiɗɗo mi heɓayno hara min ko kun neɗɗanke hun kun tawata kun gasi wonde goɗɗo wosi kun moƴƴintinike hara min ko oɗo heɓanaynolan ɗeɗo ko penale ɗe ɓe fawi e dow Allahu lanɗo on subhanahu wa ta'ala feƴƴen ɗon sen ari e ɗiɗo findeji alyahuda e fi oɗo nelaɗo meɗen wiyeteɗo Isa alayhi salam kamɓe hiɓe fiɓi wondema annabi Musa ko annabi Isa ko o ɓiɗɗo fattujo wondema yumma annabi Isa o jeenu o heɓi annabi Isa alayhi salam nde ɓe wowluno ngol ɗo konngol kamɓe annasaraɓe ɓen tawi kamɓe hiɓe faala laɓɓinde annabi Isa ko ɗum waɗi neɗɗo si tawi woni o janga o wi o defanday diina o waɗay probléme ɓurɗo mawnude alyahuda wi'i wondema annabi Isa ko o fattujo yumma makko jeenu si heɓi mo annasaraɓe ɓen hino faala sofude mo ɓanginandimo makko ngun kamɓe ɓe wi'i wondema ko o ɓiɗɗo Allah ɓeeɗa wowli ko hulɓini kamɓe ɓe yani e ko ɓuri mawnude kon e hulɓinade musidɓe julɓe tedduɓe joni noon ngol ɗo konngol kamɓe annabi Isa alayhi salam ɓe laɓɓinno ngol ɗo konngol ko laaɓi poyi fiiwota yimɓe maɓɓe ɓe yanu e ngol ɗo konngol kamɓe annabi Isa ɓaawo ɓe jibinede ɓay yumma maɓɓe ardi e boobo hun kun yimɓe maɓɓe ɓen yii kum boobo hun ɓe andira yumma maɓɓe en moodi ɓe wi ya ukhta haruna ma kana abuki mra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya
e bandirawo haruna laatanoki dey baba en maako adem bonɗo laatanoki kadi yumma maako waɗaynoɗo zina Allah daali fa asharat ilayhi kanko yumma makko o sappi bobo hunkun qalu ɓe wi a feetinayi men kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ko honno men waawi yewtirde e bobo hun wonkun e yeƴawuru kun wawata yewtere bobo hunkun wi kisan inni abdullah min komi jiyaɗo Allah komi maccuɗo Allah kamɓe ɓe ƴetti inni ibnullah min komi ɓiɗɗo Allah waliyadu billah annabi isa maki inni abdullahi min komi maccuɗo Allah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya Allah dali dhalika Isa ibn Maryam o sifaɗo ɗo fi muɗum ko o ɗo woni Isa ɓiɗɗo Maryam o qawla alhaqqi alladi fihi yamtarun e konngol ngol tawatangol ko gongawol faade e ɗe penale ko ɓe woni e fefindade ɓe yowa e hoore Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali ma kana lillahi an yattakhidha min walad hanana Allah nde o jogitoto ɓiɗɗo subhana senade wodanimo ko waɗi hadafu heɓugol ɓiɗɗo on ko fiisi a ronki ko wallitoma si a nawni ko danko ma kanko Allah non la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kanko Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ma o hadafu ɓiɗɗo on ko si a maayi ko du'anoma kanko Allah inna allaha hayyun la yamut Allah ko o wuurɗo duumiiɗo e ngurdam makko mo maayata ida qada amran si o faalama wadde fiyaake fa innama yaqulu lahu kun fayakun ko yo wi'u tum fiyaake on ko yo laato o laato wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim ko ɗum ɗo annabi Isa alayhi salam yewtunoɓe on tuma noon Allah daali fakhtalafa al ahzabu min baynihim on tuma noon ɗiɗo feddeji ɗi serti mo kala woli ko faala ɓe senditi alyahuda wi wondama ko ɓiɗɗo fattujo yumma makko jeenu so heɓimo kamɓe annasara ɓen ɓe fecciti woɓɓe maɓɓe wi wondama kanko annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah woɓɓe wi déjà na o ɓiɗɗo Allah kanko annabi Isa ko Allah woɓɓe wi nene Maryama e hoore mum ko Allah waliyadu billah Allah daali fakhtalafa al ahzabu min baynihim Allah non daali fa waylul lilladina kafaru min mashhadi yawmin azim bona e lette molanaɗe wodaniɓe ɗo yedduɓe e ñalande seeditetende e muɗum ñallal mawnugal ɗum ko ñallal dargal ɓe wi Allah ɓen ko ɓe tato ɓe wi Allah ko Allah annabi Isa ko Allah nene Maryama ko Allah ɓe wi inna allaha thalithu thalatha ɗiɗo ko konguɗi maɓɓe ni Allah daali laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha gomɗi woni heferɓe ɓen wi'uɓe wondema Allah e nene Maryama e annabi Isa alayhi salam wondema ko ɓe Allah ɗiɗo ko konguɗi maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓeɗo no yimɓe ɓen woni e jokkude warto yalta feeto muɗum wiya ko 24 ko 31 ko capa tawa hay goto anda ko jokki goto anda diina muɗum anda culture muɗum hino jokki ayɓe meɗen ɓen hino huwude ko faala musidɓe julɓe tedduɓe ko oɗo wiyete annabi Isa alayhi salam si feƴƴi ɗon aren ɗo ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde ngol ɗo konngol wowlano wondema kanko Allah himo mari ɓiɗɗo kala ko taga ko woni e hoore lendin kon fof ko wawata ittude mone kon seytinno leydi ndin kammu ngun pelle ɗen kala ko o tagi kon fof ɓitti faala lancodirde e hoore tagore nden Allah daali wa qalu ittakhadha arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada Allah daali
ɓe wi'i dey wondema kanko Allah himo jogiti ɓiɗɗo ɓe addi hunde mawnude fenade molanade ɓay ɓe wowli ngol ɗo konngol kam muuliɗin faala lancade ɗi tetto minhu sabu ngol ɗo konngol leydi ndin ndi faala seekade ndi taƴa ndi muncodira ndi lanca jama on sabu ngol ɗo konngol pelle ɗen ɗe faala ruuyude ɗe lanca tagore nden sabu ngol ɗo konngol tawi sabu on fof ko an da'aw lirrahmani walada ko sabu tawde ɓe nodditi Allah wondema himo mari ɓiɗɗo Allah daali wama yambagi lirrahmani an yattakhida walada hanana Allah nde o jogitoto ɓiɗɗo ko waɗi noon in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abada ala hay e hunde kala wonɗo e hoore ndiɗo leydi si wona o tawayay Allah o araka makko tawa ko o maccinkiniɗo e makko fuɗɗori malaikajo ha jinnawi ha ɓiɗɗo adama Allah daali ɓeɗo non wonɓe yaltude feeta ɗum ɗo ɓeɗo gomɗinɓe ɗum ɗo ɓeɗo sembinɓe ɗum ɗo woni a maayi a yedditoyi ɗum minen ko min julɓe nun Allah harina min wi'anu ɗum Allah wiya kono a yaltano nden ñande a wulnano ataya nden ñande a defano gertogal ngal nden ñande a invitano hoɓɓe ɓen nden ñande sembinɗaɓe e dow ko ɓe woni kon waman yatawallahu minkum fa innahu minhum est ce que a tawanoka nden ñande e joɗnoɓe wulni ataya ɓa iblisa no boni ha o wiya ɓa enen na en chrétien joɗɗen ɗo enen wulnen ataya joni ha weeta ayi a tawama waman yatawallahu minkum fa innahu minhum Allah daali laqad ahsahum gomɗi mi limiɓe mi huɓidike gandal an huɓidike ɓe foppo kala on sembinnoɗo e yaltunoɗo e amuɗo e yaroyɗo fof wa addahum adda mi kontiɓe ɓe dendanagal total maɓɓe on fof miɗo ande wa kulluhum kadi atihi yawma alqiyamati farda ɓe dendanagal kadi ɓe arayɓe tawalan ka dargal goto e goto mi hasbira ɓe goto goto musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗiɗo noon feetoji julɓe woni e yaltude jiwɓe wiyeteɓe Fatima Maryama Khadija Aisha tawa hino ɓorni coñci wirteɗiɓe balle maɓɓe ɗin fof hino e kene sukaɓe wiyeteɓe Aboubacre Omar Ousmane Mouhammad Ali ta ko ɓeɗo yaltata yaha yaroya beere sula tuunina coñci mum yana e rewɓe faggito bakkatuji mawnuɗi e nder ɗiɗo jemmaji musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko mankude famugol dinaji men ɗin musidɓe julɓe tedduɓe si feƴƴi ɗon aren ɓeɗo huɗaɓe ɓe Allah cippini kudde dow muɗum ka ɓe yenni Allah subhanahu wa ta'ala haranade e yennande ɗo kadi yilti ɓe wi'i yadullahi maghlula ɗon andi enen ɗo fof julɓe ɓen si e mabike ko Allah subhanahu wa ta'ala tortoɗen kamɓe noon ɓe wi'i yadullahi maghlula juuɗe Allah ɗen hino kolmba himo añani wona o dokko o okkata Allah daali ghullati aydihim wa lu'inu bima qalu ɗiɗo no jeeya e sabu ko ɓe huɗira kadi yilti ɓe wi Allah ko miskin Allah ko baaso wala ko o ñaama wala hay e hunde ɓe wi inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ɗo an si wiyama faqir wiyama miskin no seedi miskino ko marɗo gokkum ko ñaame no wodi amma faqir ñando dawali o ala ko ɓe gura nden defa joni noon ko oɗo terme woni ko ɓe wallinani Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi inna allaha faqir Allah ko baaso e misal siko o ñamaynoɗo hay ko o ñaama o ala wa nahnu aghniya ko menen ɓe arsiketeɓe ɗo ko menen woni patron ɓe ɓen ko menen woni alɓe ɓen Allah ko o sonjiɗo ngol ɗo konngol ngo metti Allah daali ya ayyuhan nas kono yo yimɓe antumul fuqara'u kono woni waasuɓe kono woni sonjiɓe kono woni tampuɓe ilallahi haton jimɓe ko woni konka Allah wallahu huwal ghaniy Allah ko kanko tigi woni patron on alhamidi yettiniɗo wonande faalaɓe yettugol ɓen ɓe heɓa moƴƴere yettugol Allah subhanahu wa ta'ala joni noon ɗiɗo feddeji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala cippini kudde dow muɗum est ce que hara ɓeɗo hiɓe e diina hara ɓeno irriti woɓɓe maɓɓe no e diina ɓeɗo fof mo kala no wi ko ya jokki konko mere Allah daali wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatluna al kitab Allah daali al yahuda ɓe wi an nasara jokka hay fusko mere ɓe jokki annasara ɓe wi al yahudi jokka hay e hunde kamɓe kadi ko mere woni ko ɓe jokki musidɓe julɓe tedduɓe jomi meɗen o daali est ce que hara ɓeɗo heferɓe
sitaɓe ɗo fi muɗum hara ɓeɗo hiɓe tawa e yiɗuɓen ka hiɓe tawa e añuɓen ɗon andi gaño men arano on ko cheytan iblisa joni noon ɓeɗo kamɓe ngaygu nguɓe añiyen ngun sikhatu tafdil mo Allah subhanahu wa ta'ala utilise on terme mo utilise on hollugol ngaygu ko ɓeɗo yiɗi en kon ɗum ɗo no holli ɓeɗo no añi en ɓuri ko cheytane añi en kon cheikha mo Allah utilise on ɗo hollugol wondema ɓeɗo hattinirde ngaygu ko ɓe añi en kon hattinirde giggol ko tawata kon ala e ɓernde maɓɓe fi meɗen ɗum no holli hiɓe añi en ɓuri ko cheytane añi en kon ko waɗi cheytan kanko ko o gaño meɗen feññinɗo ngaygu Allah daali la tajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu lyahuda walladina ashraku Allah daali a taway ko ɓuri sattude ngaygu añugol ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe Allah ko wiyete ɓe alyahud e ɓeɗo shirkoɓe ɓe situden fi muɗum dow to Allah daali wala tajidanna aqrabahum mawaddatan a taway ko ɓuri ɓattade julɓe ɓen yiɗugol ɓe seeɗa lilladina amanu alladina qalu inna nasara a taway ko wiɓe ɓen menen ko men chrétien ko ɓeɗo a taway sino ɓatti seeɗa yiɗugol julɓe ɓen joni noon ɓeɗo kamɓe ko Allah daali ko alladina qalu inna nasara ko wiwɓe wondama menen ko men nasara Allah daali alladina qalu inna nasara yani laysu bin nasara haqiqatan innama qalu innahum nasara ko waɗi qur'ana wiyaali kamɓe ko ɓe ɗum jon noon est ce que hari annabi isa alayhi salam hari ko chrétien jo ka ɓeɗo gomɗinnoɓe mo jokkimo hari ɓen kadi ko chrétien ɓe ka ko ɓe julɓe qur'ana yetto en ɗum Allah daali falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna washhada bi anna muslimin yani haulai kanu muslimun Allah daali tumande annabi isa su'uno e maɓɓe keferankaku o wi ko hombo wallatanmi faade ka Allah wondi ɓowɓe makko ɓen ko ɓe wiyete alhawariyun wondi ɓe makko ɓen ɓe wi'i menen dey men wallay Allah gomɗinɓe mo ɓen min gomɗini kadi seedito dey menen ko e julɓe ɓen men tawa washhada bi anna muslimin haulai kanu yatahaddathuna an l'islam ɓeɗo hari ɓe anda fi chrétien yagal few wonaɓe chrétien wonaɓe catholique ko ɓe julɓe jon noon Allah hino haɗi en jokkugol ɓeɗo himo rentini en ko waɗi ko huɗaɓe o falaka yen tawde e maɓɓe Allah daali ya ayuha alladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaykum bilmawaddati wa qad kafaru bima ja'akum ar-rasul Allah daali kono yo gomɗinɓe ko satti wo tawon jogodey ayɓe amɓe min Allah e ayɓe monɓen onon julɓe ɓen jogitoɗon ɓeɗo weldiɓɓe ɓe faaminayi hiɓe yiɗi on ta ɓe yiɗa on few ko waɗi ɓe yeddi ko annabajo mon on addi kon onon hiɗon gomɗini fof kamɓe ɓe gomɗina fof donc ɓeɗo wona ɓe yiɓɓe moɗon Allah daali ya ayuha alladina amanu la tattakhidu alyahuda wannasara awliya ko onon yo gomɗinɓe ko satti wowo tan jogo alyahuda e annasara yiɓɓe ɗaɓɓe yiɓɓe hara wona ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe joni noon fiisi en iwtiri ɓaawo ɓe en feeti feetoji maɓɓe en waɗi koɓe faala hara ɓe weltanto en Allah daali walan tarda anka alyahuda wala nasara hatta tattabia millatahum Allah daali ko neeɓi o ko neeɓi ya Muhammad ɓeɗo alyahudaɓe e annasaraɓe ɓe weltantako ma tanki a jokkali laawol maɓɓe ngol tawi noon inna dina inda allahi al islam ko ɗum trompi julɓe buy wiyugol a moode dinaji ɗin fof ko gotum mo kala e jokku tun dina mum dina ala ka Allah sona al islam inna dina inda allahi al islam ma sa woli ɓena moodi ko fi ane on hombo est ce que ko ane mani ane ma on feƴƴino ka joom bente an julɗo on ɗum ɗo wona ane mani ko waɗi kaɗo dina ko dina wota petti woni ka Allah dina jaɓete kan Allah daali wa man yabtaghi ghayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin
kala on subiiɗo ko wona l'islamu dina mo jeeyete e nangoyteɓe ɓen ka darngal yu'rafu lmujrimuna bisimahum fa yu'khadhu binnawasi wal aqdam bandi on fof ko ɗon hoccoyte bugoye ka jahannama musidɓe julɓe tedduɓe joni noon ɓay ɓeɗo ɓe yiɗa en ko honnum ɓe falana en ɓay so goɗɗo no yiɗuma no woodi ko falanama so yiɗama no woodi kadi aray ko falanama Allah daali waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah daali ɓeɗo ɓe yelike nde wona toon heeferɓe sifana ɓe woniri noon heeferɓe on fof toon e joddinaati do yo yiite hara noon ɓeɗo si ɓe jokki en haa ɓe ronka e ɓe sela en Allah daali owe wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ko wiyete wala yazaluna ko ɓe haaɓata hande ɓe haaɓata janngo ɓe haaɓata ila qiyami sa'a fii daranagol on fii no iwiron ka diina moɗon kono noon ko so tawi ɓe hattani ɓay ko so tawi woni on jaɓaniɓe joni noon nde tawnoɓe yiɗa en ɓe falana en keferankaku ɓe yiɗanta en ko ɓe jogii kon ɓe yiɗanta en hay ko Allah jonnata en kon ko ƴettata kon e plaisir makko yurmede makko okka en ɓe yiɗanta en Allah daali ma yawaddu alladina kafaru min ahli lkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum Allah daali wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli alazim Allah daali ɓeɗo ɓe yelota ko ɓe yiɗa few nde heɓata en enen julɓe ɓen moƴƴere ko nde fanɗi o immorde ka makko kanko Allah subhanahu wa taala kono ko kanko woni noon mono senda yurmede nden kanko woni joom ɓural mawnugal himo jonnama o faala joni noon nde tawno en haɗama ɓay haɗede dunno gasa wonde haɗata waɗugol e hara woode jokkuɓe ɓe la shakka fihi wooday nelaɗo maki la tattabi'unna sunana man qablakum ko satti o heɓoto jokkuɓe ɓe ɓay hare no woodi yimɓe ɓe anda ko faala tawa noon nelaɗo maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum wa man tashabbaha bi qawmin hushira ma'ahum kala on nandintiniɗo yimɓe haray o wattama e maɓɓe kala on nandintiniɗo yimɓe o yiɗi ko ɓe yiɓi kon o yiɗi ko ɓe yiɗi kon o ñentini ko ɓe ñentini kon feere ala ko kamɓe ɗon woni ko immodoyta ñande dangal yo Allah dande noon a juulude wiya qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad salmina ya 24 yaha 31 immotoɗa e alyahudajo e annasarajo dargal hara en ɗon hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe nde ɓeɗo noon woluno ngol ɗo konngol kammu e leydi e pelle fof kambani ɓe Allah wi wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim Allah dal si ɓe rentaki e ɗi konngudi ɗi ɓe woni e wowlude wallahi mema e ɓeɗo heeferɓe immorde maɓɓe lette muusude hulɓiniɗe jonno nde tawno Allah ina hulani en imo rentini en yo en rento e maɓɓe Allah daali wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakumun nar ko satti o wota on jillidir dey wota on jillodir e yimɓe toñoɓe yennuɓe Allah yedduɓe Allah darti nelaaɓe yimɓe huɗaɓe ɓe tawata so ndaari hakkunde maɓɓe annabi Musa kala ngal ɓe gollidayno kala ko ɓe torotono ko ɓenta ya Musa fad'u lana rabbak torano men joomima c'est-à-dire menen men jeyaka annabi Isa annabi Musa ko ni ɓe sonjori e junngo maɓɓe ɓe waajotoɓe haa ɓe wiya sami'na wa asayna enen wiɗen sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir kamɓe ɓe wi sami'na wa asayna la hawla wala quwwata billahi la hawla wala quwwata illa billah musidɓe julɓe tedduɓe donc haray ko nde ɗo yewtere wonno ko hewtini en ɗo fi ɓangilngol en torki jalla wa ala yo hawrindin en e ko ɗaɓɓa kon e nder nde ɗo yewtere o waɗa yewtuɓe ɓen tawa ko fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewtiri o waɗa heeɗiɓe ɓen tawa ko fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɓe heɗori en torki Allah yo hawrindin en e sawaba en torki mo kanko jalla wa ala ko kanko wawi jogui yo dandu en ñentingol ɗiɗo moftali hulɓiniɗi huɗaɗi yo Allah waɗen من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal